Nginibingelele ngiphinde ngilamukele kuNyathi no-TV umqabe channel sacela wenza ukulungela ucofa ibhathini elibhalwe subscribe ukuze ungiqala ukuthola amavidiyo kule channel uphinde ulike bafowethu ngenipathele indaba eshuba kakhulu umthandeni Vamancele usephumele obala ngama-views akhe awathola lapha ku-YouTube. Ubechazwe nje lapha enkulumeni yakhe ikhuluma nezinye iy'nsizwa kanti ubeka nayo ukuthi uyarekhodwa lapho umthandeni idla achaza ngakhona uthi lokhu ka-YouTube into elula kakhulu, ungakwazi ukushaya ngisho u-19K lapha kupostiwe wathenga amalokhuzana ama-views. Bathi-ke ngingakhuluma kakhulu ake ngidedeleke ividiyo nikubonelele mathupha okwenzakalayo kule video. Ngiyabonga okwenu comment ama-comment section ni-like ni-share yabo ukuze le channel ize phambili. Ngiyayibongela. Nama-option uyakwazi ukubhusta lapha ukuthi 14 million mhlawumbe ngishaya ngo-5 days sokuthi ngizoshaya lo-5 kuyavela lapha ukuthi upressa la ayavela ama-option onke yabo. Kuyafana nento YouTube nginobani manje 13 million 13 million yabo njengamanje ngibheke 14 million ku-YouTube. Lapha ku-YouTube kunama-option uyakwazi ukubhusta lapha ukuthi 14 million mhlawumbe ngishaya ngo-5 days sokuthi ngizoshaya lo-5 kuyavela lapha ukuthi upressa la ayavela ama-option onke yabo.